در زندگی مشکلی روانی دارید و دیر باز راهی نجات از آن را میجویید. سوالهای شما به جواب ماندند. باکی نیست. برنامه روان درمانی به همه مشکلی های روانی شما نقطه میگذارد. سلام بیننده های عزیز. برنامه نوبتی روان درمانی را از تلویزیون تاجیکستان منظورتان می‌داریم. امروز به همه سوالهای شما پاسخ میگویند نامزد علم‌های پداگوژی زرینه کنجیوا. چون همیشگی طول هفته یک قطار بیننده های ما به عنوان برنامه ما سوالهای خود را ارسال نمودند که عین زمان من آنها را یک و یک میخوانم و به همه آنها روانشناسی ما پاسخ میگویند. یک نفر از شهر کلاب می نویسد: نمیدانم چرا ولی مادرم دائما میگویند که تو دختری ما نیستی. از این بسیار عصبی میشوم. دیگر صبر ندارم. خواهش میکنم چیکار کردنم را بگویید. ممکن سببی داشته باشد، ممکن یگان قهر و غضب باشد، ممکن بعضی وقت والدین نسبت فرزندان در وقت جهل هر گپ گفتنشان ممکن است. اما البته من پیشنهاد میکردم، توصیه میدادم که والدین ها نسبت فرزندان خود قدر مناسبه درشت بد را انتخاب نکنند و کوشش کنند که حلیم رفتار باشند، زیرا دختر بچه اساسا نگن که وقتی که پسر رو تربیت میکنی مردی رو تو تربیت میکنی. وقتی که دختر بچه رو تربیت میکنی تو یک قوم یک ملت رو تربیت میکنی. من گمان میکردم در روند تعلیم و تربیت دخترک باید کمی نسبتی مناسبت ملایم رفتارتر بودن در کار، زیرا دختر بچه آن رفتار پدر و مادر رو از خود میکند و در روند حیات خود میتواند از آن رفتارها چیکار کند، تکرارها کند و بینید که در زن اگر نرم رفتاری نرم گفتاری نباشد حسیاتی زنانه‌اش کمتر میشود و مثلا بسیار جرم های اولیوی که عین زمان در اولیوی جوان احساس کرده می شود پیدایشش از همین اوله است. یعنی که دخترک ها دخل گفتار هستند، نسبت احترام کلانسال‌ها حاضر جواب هستند. یعنی که از سن کودکی ما در آنها حس نفرت و کلانسالان رو بیدار میکنیم و من گمان میکردم اگر پدر و مادران کوشش میکردند چنین رفتارها رو کمتر میکردن بهتر میشد. پدر، فرزندم، دلم دیدن تو را میخواهد. در کجا هستی؟ پدر، کاری زیادی دارم. فرزندم، چند مراتب زنگ زدم اما تو را نیافتم. پدر، مجلس داشتم. فرزندم، امشب تو را در خوراک شام انتظار میشوم. پدر، قبلا با رفیقهایم یک برنامه در نقشه گرفتیم. فرزندم، گفتم که یک آوازت را شنوم. پدر، تلفن را باید خاموش کنم، بعدتر زنگ میزنم. فرزندم، کی به نزد می آیی؟ کارم زیاد است، وقت شود می آیم. فرزندم، دیشب در خواب دیدم. خوب هستی؟ خوبم پدر، خوبم. حاضر در سر چنبرک هستم، بعداً زنگت میزنم. فرزندم، هر وقتی که زنگ میزنم تو سیرکاری، تو را بسیار یاد کردم. کی به نزدم می آیی؟ اوف پدر، اوف. بعد چند روز فرزند به پدر تلفن میکند، تلفن را همسایه میبردارد. پدرم را میگفتید امشب به دیدارش می آیم، چرا که خواب دهشتناک دیدم. پدرتان دیشب وفات کرد. آخران سخنش همین بود: حاضر فرزندم در مجلس است و کارش زیاد است، او را ناراحت نکنید و مرا شما به خاک سپارید. رجب از شهر دوشنبه می نویسد: خواهش میکنم با پدر و مادر و خواهر و برادرانم رسانید که دیگر طاقت همه این رنج های میدادهشان را ندارم. صبرم لبریز شد. آخر من هم آدمم. بینید که باز همون رفتار دخترک در این پسر بچه هم ادامه یافته ایستاده است و گمان میکنم در همه اوله قریب چنین رفتارها است. عین زمان ما همه طرفدار آن هستیم که افراطگرایی از بین رود، مثلا دست زدن به مواد قاچاق مخدر از بین رود، آدم فروشی و دیگر پرابلم های تیز تند جامعه از بین رود. اما فراموش میکنیم که ما بچه ها رو به همون راه چیکار میکنیم، تلقین میکنیم.
و پیش از اونه که با بچه ها درست رفتاری میکنیم و حالت روانی آنها رو به تنگ میاریم، ما باید اندیشه کنیم که چنین درست رفتاری ما فرزندای ما رو تا کدام قله میبرد. یعنی که مناسبت درستی روانی داشتن با فرزند خود، کاملا کوشش کردن تا بچه ها نسبت اوله و اوله داری یک یعنی که مستقلیت رو به دست دارن، برای آنها شرایط مهیا کردن در کار که آنها تعلیمی درست گیرن. ما بغیر از اونه که تعلیمی درست دادن نمیتوانیم، تربیت درست دادن نمیتوانیم، بالای این با آنها فشار میاریم همیشه و این راه خلاصی از مثلا بحران‌های اقتصادی آینده ما بوده نمیتواند. یعنی که کودک جوان وقتی که خود آزاد فکر نیست و چی بودن بعضی لحظه‌های لذت بخش که خوبی حیاتی را در عائله احساس نکرده است، عائله درست برپا کرده نمیتواند. من گمان میکردم که مهر و محبتی اپای خواهری، محبتی والدین، از همین دوره جوانی و بچه ها یعنی که ریخته یا که آموخته می شود، یعنی که با چی؟ با مهر و محبت، با صمیمیت، با احساسی درست. یک چیز رو من چند وقت این جانب قید کردم و احساس کردم که صمیمیت از میان رفته است. ساختکاری، خود دوستداری، خودپرستی، ایگویسم در مردم بیشتر شده است. خواه پدر و مادر باشد، خواه فرزند باشد، خواه دیگر و خود دیگر، و میبینیم که آهسته آهسته و بعضی پرابلم ها دچار میشویم. یعنی که سبب اساسیش همون چی است؟ خودپرستی، نه خاکسار بودن، یعنی که یک کبر و غروری نالازمه. حتی وقتی که میبینیم که فرزند ما شرایطی کار کردن و مبلغ آوردن ندارد، با او فشار میاریم. کسانی که دیگران را نمی بخشند، یعنی پیوسته در گذشته زندگی می کنند، زمان حال را تباه خواهند کرد. مهینه از شهر حصار می نویسد: از تقدیرم می ترسم، از آن می ترسم که مبادا به آرزوهایم نمی رسم، مبارزه بردن نمی توانم. چگونه این ترس رو از خود دور کنم؟ البته در هر انسان که شعور دارد و در جمعیت فعالیت می کند، تاثیرات محیط به واسطه یک وهم و هراس رو به دل آنها می آورد. یعنی که وقتی که آنها مشاهده های زیاد میکنن، چخیلی که پیشتر گفتم، مشاهده های زیاد میکنن و در اثری مثلا بردباری ها و کمبودی های حیاتی دیگران به خودم خیلی یک ترسی باطنی رو احساس میکنن. اگر انسان باز کمترک آدمی حساس باشد، او میتواند همین ترس رو بیشتر احساس کند و در لحظه های لازمه نالازمه همیشه اثر یک پستی و بلندی حیات در حراس بودن شایسته نیست. زیرا مبارزه خواهیم نخواهیم حیات مبارزه است. حتی سحر وقتی که از بستر خواب میخیزیم، از بستر نرم برای تو با برون یک قدم از سنجه در برون موندن پای خود همیشه مبارزه میبریم. خیزم، روم، نروم، کنم، نکنم، امروز چگونه روز میشده باشد. اما وقتی که ما میخیزیم فعالیت میکنیم، برای ما یک رفلکسی شرطی شده میموند و همه وقت ما از این فعالیت میکنیم. و همین خاطر من گفتم میتوانم که این بانو جان میتواند که حرکت کند و اگر یک، دو، سه بار حرکت کرد و پیش گرفت، این عادت میشود. او همیشه مبارز و پیشرو شده میتواند. چرا بعضا ما خوشبختی خود را نمیشناسیم ولی خوشبختی دیگران در نظر ما خوب عیان میشود؟ این زمان مردم بسیار کوشش میکنند به حسیات داده شوند. حسیات پرستی و حسیات به آنها بیشتر تاثیر میرساند و آنها همیشه به دیگران نظاره میکنند. اما باید فراموش نکرد که شکرانه کردن، قدرشناسی، احترام، میهن پرستی، وطن مادر را دوست داشتن، تکیه کردن به هم ارزش های ملی و وطنی و هستی انسانی که امروز ما داریم، این بهترین بهداشت انسانیت است و به هر شخص هم فرض است هم قرض. به خاطر آنکه انسان باید در همه حالت شکرانه کند. شکرانه هم بود و هم نبود.
ҳасти инсон оне ки баъзан вақт дар бисёр ҳолатҳо ба хотири чи ман баъзан вақт мегӯям ки мо мушоҳида мекунем, барои чи мо фақат баландиҳоро мушоҳида мекунем. кам поёнам нигоҳ кардан дар кор, ки дар поён пастиҳои дарё куҷо нишебу шикастҳо ҳаст, дар масалан шахсоне ки барҷо монда ҳастанд, пир ҳастанд, бемор ҳастанд, чӣ қадар залилияту норасоиҳо дида мешавад. Мо бояд аз онҳо бояд ибрат гирем, кӯшиш кунем, шукрона кунем ки тану ҷони сиҳат дорем, ду дасти солим дорем ва пои равон дорем ва ҳамеша дар ҳаракат ҳастем, ҳамеша пешрав ҳастем ва ҳама чиро метавонем, қодир ҳастем ки ба ҳама мақсадҳои худ расем. ва бояд анамин нангу номус, анамин як қудрат, як қувваи инсонӣ мо бояд ҳамеша ғолиб ба ҳама нестӣ, ба ҳама тарсу ҳарос бояд бошад. ҳар қадар ғуруратонро бештар маҳор кунед, нисбат ба мушкилотатон низ воқеъбинтар мешавед ва ёд мегиред ки ба суханони дигарон гӯш диҳед ва мепазиред ки ҷавоби ҳама саволҳоро намедонед. ин тафаккурро ба дигарон илқо мекунед ки метавон дар ҳар замоне аз ҳар касе матлабе ёд гирифт. ғуруратон ба шумо иҷозат намедиҳад ки иттилооти заруриро барои ба даст овардани беҳтарин натиҷаҳо ҷамъоварӣ кунед. ғуруратон намегузорад ки итминони лозимиро ба дигарон дошта бошед. маҳмадшариф аз шаҳри душанбе менависад: оиладорам, соҳиби 3 фарзанд. ҳамсарам бемор аст, аз ин рӯ мехоҳам зани дигар гирам. ҳамсарам ба ин кор розӣ аст, вале фарзандонам зиддаанд. чӣ кор карданамро намедонам. албатта агар фарзандонаш дар давраи наврасӣ бошанд, онҳо зиддият нишон медиҳанд ва қобили қабул бояд донист ки ҳатто зани бемор наметавонад ки шахси дигарро қабул кунад. аммо бинед ки таъсири норизогии он аст ки фарзандон ҳам зид ҳастанд. ман гумон мекардам ба хотири 3 фарзанд бояд интизор бошад ва ҳамеша кӯшиш кунад ки дастёри зани бемораш бошад ва бинед ки орифон ҳамеша дар ҳама ҳикматҳо, дар ҳама пандҳо гуфтанд ки зан ҳамеша қадри манзалати худро бояд дошта бошад. мумкин занаш шифо ёбад, мумкин дар оянда фарзандонаш ҳатто баъди шифо наёфтани занаш мумкин ки фарзандонаш қадри манзалати падарашро бештар донанд, ки он кас тавонист модари масалан бемори онҳоро дастгирӣ кунад ва беҳуда масалан таъсири равонӣ расондану онҳоро безобита кардан шоиста нест барои марди асиле ки падари хонадон аст. ман гумон мекунам агар нисбати зани худ, оилаи худ чунин рафторҳо кардан қадар зебанда нест дар шоҳидии фарзандон. зеро фарзандон низ фардо бузург мешаванд, онҳо низ падар мешаванд, онҳо низ модар мешаванд ва онҳо чӣ гуна метавонанд анамин занҷираи меҳру муҳаббатпарастӣ волидайниро ба ҳамдигар расонанд. чойи сарду биринҷи сардро метавон таҳаммул кард, аммо нигоҳи сарду лаҳни сард қобили таҳаммул нест. як нафар менависанд ки дар ҷойҳои серодам худамро нороҳат ҳис мекунам, табам хира мешавад. албатта ба фикрам ин нафар дар оилаи хеле хурд ба воя расидааст. шахсе ки дар оилаи хурд ва масалан яка фарзанд бошанд, яка писар бошанд, калон шуда бошад, баъзан вақт дар ҷойҳои зиёди ҷамъиятӣ худашонро безобита ҳис мекунанд ва ҳамеша тез дилгир мешаванд, зеро ба якагию ба танҳоӣ одат кардаанд ва баъзан вақт анамин одатҳо сабаби он шуда метавонад ки масалан шахсият каме худашро хуб эҳсос намекунад дар ҷойҳои зеродам. хоб шумо ба ин нафар чӣ тавсия медиҳед? албатта онҳо кӯшиш кунанд ки бошанд дар ҷое, аммо аз 1-2 соат зиёд дар чорабиниҳо камтар иштирок кунанд. маъмулан барои истироҳати худ ҷойҳои кам одамтарро интихоб кунанд ва каме дам гиранд то аз ҳамин ҳиссиёти яъне ки асабоният дуртар шаванд.
بزرگترین نیکی شما در حق دیگران این نیست که بخشی از ثروت خود را به آنها ببخشید، بلکه این است که ثروت‌های خودشان را بر آنها آشکار سازید. طوли 2 сол аст ки муносибатамон бо ҳамсарам хуб нест. бо сабабҳои ночиз рашк мекунад ки ин боиси низоъ миёни мо мешавад. дар ҳаёти ҳар оила давраҳои кризисӣ ба вуҷуд меояд ки дар ҳамон ҳолат ё зан ё мард безобита мешавад. яъне ки як муддати муайян мегузарад, баъд аз 4 сол, баъд аз 5 сол, ё ин ки 5 сол ё 10 сол, ё баъд аз 15 сол давраҳои кризисӣ дар ҳар оилаҳо пайдо мешаванд. ва ман гумон мекардам ки рашки беҳуда ин нишонаи нобоварӣ. агар баъд аз 5 сол бошад, албатта он зан фарзанд таваллуд кардааст ва ба худ боварӣ камтар дорад. мард бо ин зан одат кардааст ва таваҷҷӯҳаш нисбати зан камтар шудааст ва он духтар яки ин зан худро як одами партофташуда, яъне ки кам аҳамият барои шавҳараш эҳсос мекунад. анами нобоварӣ ба худаш он метавонад рашку ҳасади занро нисбати мард зиёд кунад. бале, яъне сабаби ин рашк нобоварӣ ба худ аст. асосан рашк ин ё аслаш ин нобоварӣ аст, асосаш. яъне ки ё нобоварӣ ба худ ё ба партнёри худ. боз мегӯянд ки рашк сояи муҳаббат аст. инро чӣ гуна шарҳ медиҳед? меъёри кам, аз ҳад зиёд кам. меъёре ки масалан як ҷуръа рашке бошад ки баъзан вақт метавонад дар баъзе ҳолатҳо дастгиркунанда ё ки бедоркунандаи муҳаббати шахси дигар шавад. аммо аз ҳад зиёд ки шуд, ин албатта ин қадар ноустувории инсон мебошад. дар ҳамин радиф як нафари дигар менависанд ки рашки аз ҳад зиёд чӣ оқибат дошта метавонад? албатта оқибати зиёдаш ҷудоӣ, дилгиркунанда кардани масалан ҳодисаи ё ин ҷуфтҳо аз ҳамдигар дилгир мешаванд, зеро хаша бисёр мешавад, кашокаш дар оила бисёр мешавад, ҷанҷолу ҷидол бисёр мешавад ва ин ба он бурда мерасонад ки онҳо аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. ба ҳамин хотир ман гумон мекардам рашк ин камтар сояи муҳаббат аст. аммо агар ба шарте ки он рашк хеле хурд бошад, ба меъёри як ҷуръаи гандум бошад, аз он зиёд шуд, албатта зиёдатӣ мешавад ва ин нобоварии худро ҳам ба партнёр, ҳам ба худ нишон медиҳад. яке аз бузургтарин асрори ишқу муҳаббат ин аст ки биомӯзед чӣ гуна ормонҳо ва андешаҳои ноҳамоҳангро аз зеҳни худ бизудоед ва ҳамвора орзуе кунед ки содиқона мехоҳед, на он чӣ ки фикр мекунед шояд битавонед ба даст овард. як нафар аз ноҳияи ёвон менависад: танҳоиро дӯст доштан беморист? албатта ин беморӣ нест, аммо хусусиятҳои индивидуалии шахсият аст ки дар баъзе ҳолатҳо, масалан дар як давра бештар, масалан дар ҳолатҳои стресс, дар ҳолатҳои масалан проблема доштан, онҳо бисёр махфиятро бештар эътироф мекунанд ва боварӣ ки ба шахсони бегона камтар доранд ё ки шахсони муҳити худ, онҳо кӯшиш мекунанд ки баъзе дардҳои худ, баъзе проблемаи худро дар танҳоӣ ҳазм кунанд. ва инам гуфтем, дар болотар гуфта гузаштем ки сабаб аз тарбия ва аз муҳити тарбияёфтаи он шахс вобастагӣ дорад ва он шахс агар дар муҳити масалан мардуми кам, яъне дар оилаи кам агар тарбия ёфта бошад, албатта бештар танҳоиро дӯст медорад, ё ин ки мумкин ягон зарбаи сахти ашадӣ нисбати ӯ касе содир кардааст ва ӯ дар ҳолати ба касе боварӣ надорад ва кӯшиш мекунад ки баъзе проблемаи худро дар танҳоӣ ҳазм кунад. агар мехоҳед шод бошед, ҳадафе барои худ таъин кунед ки ба афкори шумо дастур диҳад ва илҳомбахши умеду орзуҳои шумо бошад. ёсман аз шаҳри душанбе менависад: мехоҳам таҳсил кунам, аммо модарам иҷозат намедиҳад.
ва ин боиси низоъ миёни ману модарам мегардад. ҳамааш дар дилам зада аст. худкушӣ кардан мехоҳам. магар ман ҳуқуқи таҳсил карданро надорам? чаро волидайн бо фарзандони худ чунин рафтор мекунанд? худкушӣ роҳи ҳалли масъала буда наметавонад. ҳеҷ гоҳ набуд ва ҳеҷ гоҳ буда ҳам наметавонад. бечуна чаро дили як модарро ёфтан қадар мушкилӣ надорад. ва агар ҳамин духтараки қобил кӯшиш кунад, ман боварӣ комил дорам ки аз дасташ меояд. кӯшиш кунад бо дилёбӣ дили модар, зеро хоҳем нахоҳем духтарбачаҳо нисбати писарбачаҳо бештар ба модар такя мекунанд. онҳо дар бовари модар бисёртар буда метавонанд. ягона сабаби модар розӣ набуданаш ин ба фикрам бовар надоштан ба духтари худ. агар ӯ кӯшиш кунад ки ба боварии модараш дарояд, ӯ албатта розӣ хоҳад мешавад. як нафар донишҷӯ менависад ки чанд вақт аст ки дарсҳоро аз худ карда наметавонам. фикрам парешон аст, сарам зиёд дард мекунад. албатта фикрпарешонии донишҷӯ пеш аз ҳама мумкин ягон муҳаббати зудгузар будагист ва ман гумон мекунам ки агар ба ҳар мутамарказияти диққат пеш аз ҳама аз худи инсон вобастагӣ дорад. ӯ метавонад ки худаш мақсади муайяне дошта бошад ва аз рӯи мақсад кор кунад. агар ки шавқу ҳавасаш ба хондан набошаду дилаш барои дигар чи масалан беҳуда фикрандешаи ҳар масалан чизро накунад, албатта ӯ бечуна чаро метавонад ки диққаташро ба як чизи ҷиддӣ ба хондан сафарбар кунад. агар ки бечуна чаро худаш ҳаракат накунад, ӯ албатта ба мақсаде расида наметавонад. пеш аз ҳама иродаи аномин донишҷӯ ва хусусиятҳои фардияш истифода барад. аз қобилияташ кӯшиш кунад. вобастагӣ дорад ки ӯ то кадом дараҷа метавонад худашро яъне ки аз парешонӣ боз дорад ва кӯшиш кунад ки бештар ба хондан, зеро ягон дигар ҳодиса наметавонад ки дер бошад ба ғайр аз хондан. хондан ин даврае ҳаст ки як меъёри муайян дорад. ин он чизе ҳаст ки мо баъдтар пушаймон шуда метавонем. аммо аз дер кардани муҳаббат, аз дер омадани муҳаббат, аз дер оиладор шудан, аз дигар масалан ҳеҷ гоҳ пушаймон шуда наметавонем, зеро оиларо дар ҳар синни соле ки бошад мо сохта метавонем, дар ҳар синни соле бошад муҳаббат варзида метавонем. аммо дараҷаи саводомӯзӣ дар ҷавонӣ бештар яъне ки ба хотиргирию дар равандҳои масалан ба хотиргирию дар хотир нигоҳ доштани мо хубтар кор мекунад. ба ҳамин хотир гуфтаниам ки бояд кӯшиш кунад ки бештар ба хондан таваҷҷӯҳашро зиёдтар кунад ва баъдан аз ҳар фикру ақидаҳои нодуруст, нофаҳмо ва ҳар масалан шавқу ҳавасҳои нодуруст худро дуртар гирад, дар канор гирад. зеро ҷавонӣ як давраи худфиребиҳои зиёд аст. мо худро фиреб медиҳем, ба ҳар чӣ дода мекунем, ба ҳар чӣ талвоса мекунем ва баъдан аз ин корҳо албатта пушаймон хоҳем буд. ба ҳамин хотир ман тавсия медодам ки кӯшиш мекард бештар ба омӯзиш шавқаша зиёд мекард, бештар мавод барои худ ҷамъ мекард то захираи масалан саводӣ ёки илмиш бештар бошад ва дар давраҳои ояндаи масалан зинаҳои дигари ҳаёташ ба ӯ бештар лозим шавад. бақо ҳамеша насиби нерӯмандтарин намешавад, балки насиби касоне мешавад ки бо тағйирот созгории бештарӣ доранд. бинандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки барномаи равондармонӣ аст ва шумо метавонед тӯли ҳафта саволҳои худро ба почта электронӣ ё телефонҳои мо ки ҳар лаҳза рӯи экранҳои шумо намудор мешаванд равон намоед. ба ҳамаи саволҳои шумо равоншиносони мо ҳатман посух мегӯянд. ҷавони 21 сола аз ноҳияи ҷайҳун менависад: духтареро дӯст медорам, вале аз сабаби тангрӯзгориам натавонистам бо ӯ оила барпо кунам. 2 сол мешавад ки ӯро ба шавҳар додаанд. ман бошам аз фикраш девона мешавам. зиёд кӯшиш мекунам ки фикру хаёламро ба дигар корҳо банд кунам, аммо намешавад, наметавонам. охир ба табибон муроҷиат кардам, давои дардам нашуданд.
ба ман чӣ тавсия медиҳед? чикор кунам? нарасидан ба муҳаббати худ инам як зарбаи дигаре аст ки дар давраи ҷавонӣ метавонад як доғаки ширини дар умқи хотираи инсон бимонад, аммо ӯ ҳеҷ вақт бояд зарбашикан набошад. фаромӯш накунад ки дӯст доштани ӯро ҳеҷ кас ба ӯ манъ намекунад, аммо бояд ҳаётро ба пеш ронад ва кӯшиш кунад ки зиндагии худро давом диҳад. бинед ки духтарак идома дода истодааст ҳаёташро, аммо инам бояд барои мақсадҳо, барои омалҳои дигари ҳаётии худ бояд ҳаётро давом бидиҳад. монед дар як ҷой мисли як оташак як зарраи муҳаббат ба он духтарак бошад, аммо ҳаётро идома додан вазифаи қарзи ҳар инсон аст. баҳманёр аз шаҳри кӯлоб менависад: ҳамсарамро зиёд дӯст медорам, вале хушдоманам зиндагиамонро вайрон кард. ман албатта тарафдори он нестам ки падару модарон ба зиндагии ҷавонон ҳамроҳ шаванд, аммо ба ҳар ҳол биед ба ҷавонон худашон ҳар гуноҳе ки худашон содир мекунанд ба сари падару модарон бор накунанд. агар онҳо кӯшиш зиёд мекарданд, падару модарон бовар мекарданд ки он муҳаббати онҳо самимӣ аст ва на ягон падару модар, на ягон хуштомон сабаби пеши роҳи муҳаббати онҳо шуда наметавонист. бечуна чаро дар зиндагӣ як ҷавонони имрӯза одат карданд ки ҳамеша бори вазнинии проблемаро ба каси дигар бор мекунанд, яъне ки гуноҳи дигар кас шуд, сабабаш дигар кас буд ва ҳеҷ ҷо фаромӯш накунанд ки онҳо низ сабаб буданд ва агар ки онҳо сабаб мебуданд, инҳо сабр мекарданд ва фикрам ки аз сабр хору ҳавло мешавад. ба ҳамин хотир бечуна чаро кӯшиш кардан дар оянда ақаллан ба ҳарчи таскин накарда худ масъулиятноктар, бештар фақат ба худ такя ва зиндагии худро ободтар кунанд. агар мо ба дунболи саодату хушбахтӣ ҳастем, бояд аз фикр кардан дар бораи ҳақшиносӣ ё ҳақношиносӣ худдорӣ кунем ва муҳаббату хубиро танҳо барои шодии дарун анҷом диҳем. як мард менависад ки боварӣ дорам ки ҳамсарам ба ман хиёнат мекунад. ман чӣ кор кунам? боварӣ дошта бошӣ, марди бузург, ба фикрам ки хиёнат ҷои бозгашт нест, чизе гуфта намешавад. ба бовари шахси дигар мо чизе гуфта наметавонем. ба ҳар ҳол бояд онҳо кӯшиш кунанд ки ҳақиқати ҳолро дарфаҳманд. бояд мард кӯшиш мекард ки ба чунин рафторҳои занаш роҳ намедод, агар ин қадар боварӣ комил дошта бошад. ва ба ҳар ҳол бояд кӯшиш кунад, амиқ кунад ки сабабаш чи аст, агар бошад, агар набошад таҳлилу ҳалифасli дуруст дарк кунад, зеро ба ҳар ҳол дар оила кӯдак будагист ва бояд ҳаёти ояндаи фарзандонашро ҳам зери назорат гирифтани падар ҳатмист. пеш аз он ки суқротро муҳокима кунанд, аз ӯ пурсиданд: бузургтарин орзуе ки дар дилдорӣ чист? суқрот дар посух гуфт: бузургтарин орзуи ман ин аст ки ба баландтарин нуқтаи отин биравам ва бо садои баланд ба мардум бигӯям: эй мардум, чаро бо ин ҳирсу валаъ беҳтарин ва азизтарин солҳои зиндагии худро ба ҷамъ кардани сарват ва пулу тилло мегузаронед, дар ҳоле ки он гуна ки бояду шояд дар тарбияву таълими кӯдакҳоятон ки маҷбур хоҳед шуд сарвати худро барои онҳо боқӣ бигзоред, ҳиммат намегуморед? дар поёни барнома ба бинандаҳои мо чӣ маслиҳат медиҳед? ман ба ҳар як бинандаҳо мегуфтам ки ҳамеша хоксорӣ, ҳалимӣ, самимият ва бештар дар зиндагӣ сабру таҳаммул ва ҳамеша андешаю ҳикмати занонаю мардонаро фаромӯш накунанд. дар занҳо вақте ки солҳо пайи ҳам мегузаранд ва мо аз модарони худ ёд мекунем, аз модаркалонҳои худ ёд мекунем, пеш аз ҳама ҳикматҳои онҳоро ба ёд меорем. ва вақте ки дар зани тоҷик бештар аз ҳама панду ҳикмат зиёдтар аст
ман гумон мекунам мо бояд занҳои асри 21 бояд он эстафетаро аз даст надиҳем ва ҳамеша манбаи асосӣ панду ҳикмат, ифатҳои занона, ифатҳои масалан мардонагию ба қавл будану пуриродагии мардона бошем ки тавонем ин эстафетаро сарбаландона ба наслҳои оянда вогузор кунем. мушкилот то замоне дар ҳаёти мо мемонад ки мо дар дил ҳарос дорем. ҳамин ки тарсро аз афкори худ дур кунем, мебинем ки ин муаммо чӣ ба осонӣ ҳал шуда нест. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии равондармонӣ. имрӯз ба ҳамаи саволҳои шумо посух гуфтанд номзади илмҳои педагогӣ Зарина Кенҷаева. ёдовар мешавем ки барномаи равондармонӣ барномаи худи шумо аст ва шумо метавонед тӯли ҳафта саволҳои худро ба почтаи электронӣ ё телефонҳои мо ки рӯи экранҳои шумо намудор аст равон намоед. ба ҳамаи саволҳои шумо равоншиносони мо ҳатман посух мегӯянд. то дидори навбатӣ, тани сиҳату хона обод бошед.